ona tha ici maundu maria maritio na maragio ona he mundu mweraririe tiga dihinda na aria wega kana ndarunga ciugo kana editors makogoja ya mundu marakimbura muno akiaria horo wa mugikuyu na wira na hiya rauga ndandikaga andu agikuyu wira na arokirorwo ni andu aitu no ni ndara factory arari na yore maybe it was not addressed the necessary kana ria andu mangenda kuga but I can repeat and say jugire de agikuyu no gikuyu but akoni ndwaritio nio akoro ndanenda you know I've been poisoned 3 times kwekero thumu ni ginya ngigathijwo ndeno it was just being poisoned Kiambu Road ne kwera ne ha ndikwenda kwaria horo ayira wene yes I ended up in a Agakhan for 13 days somebody onora wari hite ni joy and the issue was hot timuka wa mundu tibia cia mundu competition competition on tha ici kihujo-ini I have gone down I have been having burnout ngakirwo magongona nie let me tell you natitene bicha cia koigatoro nginya kundu mundu agathi Tanzania bicha kwagikirwo cuba igacokekerwo nyite ngicio bicha-ini yo na kuneke na cuba nekire mathugumo kuni kugukigagio arume kuni kundu maninagirwo God's anointing has just spared me na ni andu aitu Tiage, yasa. If we can take what that man was saying, niki koyo tokitika koninana. Mso kama hatuependani na wewe na nitwatigana mwendana na Aporo niki kigitu maguru mirire guni. Na kia Aporo tonia ikona mutumia ari wene na niyo yari. Na kira gitinda kinumaga niki. Ati huyu alikuwa bibi yako na hukutengeneza mahali na mahali. Nilimkuta na thundo mgongo na nenda turukia thundo yo. Nimwekesha meno. Nugu ino warega kuruta thundo yo mgongo niki. Nimemwekesha meno mbona hukuekesha nimemwongeza macho ndikuwa ndo mundu wangu ati narogerera mukamage kwa tutishana mone amugerere maitho akona mana tumenye no kugira tumia urenda maitho atuonage wega ici ni bara iria twagire kwa corona cio we can live like whites if there is something has made us part let's part agikoro guku ni kameme ni wakinya ndokuma ni wauma kuo that's not hatred tukiota kumenana naye ni tukiota kwaka kuona manager kana mwene guku isiguo uniona koja ndwe niona ndio CEO ndi ndamuona ni na watura guku ndio ari mari kuone angi ucio riu ukoragwo ku need muyi ni jigua ritwa simjui na sijai muona ndako ni garu ya no arekene mburi ya gukimenya tondu ni ndikire ni na kijo no ni ndimwe ukimwira keni ndina hena we na mburi yako but what I am saying if today no njake guka kibindi giki tio tutiri ando we should live together tondu kire twatiga gwika gitinagire tweke kingi tutari tweka neguo ni show ya thira yes I kono mundu mwatigana na wathi na guku iyo tibara ya gukoragwo ho one day I want to say this Ngai he maundu ekaga maria mangituika matingituika fathom ndini mecire ma mundu tondu mwana wendagwo oke like myself I'm a son of a single mother mundu cio wonanite na maitu hihi atumitwo ni Ngai ni undu wa mbegu ino I have no bitterness wow I have no bitterness I didn't lose anything I made it I'm a hero I am mover you are a god I'm a god greatest of all times Zebu because God made that man date my mother to bring me now in this session I'm talking of the benefits of foundations at the hema udu tokire kweheria oru harimu watiga wira kwene tiga kuruma muona na mundu akushide tiga kumuroga tiga utitogithiro kana bicha ciana ndagaine na bathini why are you so busy why should you so busy why should you be so busy